Manang Lila, alaan ako nakatulong iji balayo. Ure basit lati sweldo kon. Alan, panggatang lang iti diaper ti anak ko, manang. Ha? Ala, adapay mo tay babaunan mi ije balay, Camille. Kat urayan Dua kami napagbalinan nyo ababaunan nyo, manang. Ay, ala, awagan kanto, takasaritak pay ati asawa. Narigat mo't no siya klaang ti agdisdesisyon iti dayta. Makikuyog ako makan nga agpasyudad, manang. Ay, agsarita kami pa iti asawa, kunakmet. Yawag kuntuken ka, ti mapagsaritaan mi. Sige nga rod, manang. Aywan, ikanak mga rod iti panggatas kan pangdaya per ti anak ko, please. Oh, adtoy, pasensyakan atan ni. Inikak datatang kenanang iswa day talat na batin. Ay, dakkalabanag da ito yan, manang. Sangaribo ko naman. Thank you, manang. Nanang, inikan na kayo ni manang itikwarta tayo. Saan? Wine, apay aya. Kaano kayo ang makitsenda ngay? Ilakaman yung tuman iti diaper kan gatas ti apo ko yaw. No, inikan na kansama at ni manang mo. Kaslada mo inyawat na king kaakwarta. Manumala day jay ngay, sang-sanga gasaut. Naibus ka no ti kwarta na, taintad na kada kayo kan ni tatang. Malaala nga raw. Nagumatangak to, no agpaili ak anak ka. Patpatsem na dyan anak mo. Kat no nakitak jay inted ni Lila akwartana. Sangaribaw. Anya? Kunana sa nga gasaut. Sangaribo nga raod. Patpatsem to matamin nga ibagana. Kat amom lang arunan nga daul-ulbod na dyan anak ta. Ay, oo na yun day jay akamel. Kita kat rimwarmanan. Hindi ada kwartana. Napanan naman ngatan kaumali-umain. Ay kita mumlatan Napan man siguro ni tayan na kita'y pada na sumusok-sok iti baraha. Ay, anyan day jay akamel. Saan nga balbalaw? Adala nga ron anak nan. Natangkin mo ti ulo na no mabagbagaan. Iso pa iti makaungat no kwa. Agdumad ay ti ugali ka ni manang na alila. Nasingsingpet nga adayo ni Lila ngam ni Camel. Talaga kasta dagiti agkakabsat. Saan nga agpapada ti ugali da? Adalata nagdumaan da. Una ngam nakaro na niya Camel. Natangkan ti ulo na. Di naamaw ti maanawa. Ket sika alam ti kabsat mo diti balay. Tapno ada ka doon ni Nana Sally. Ay kat, awagak nga ro din na ti kabsat ko. Nagtagulit mo't ngamin. Chat at chat kanya. Ket ayabam nga roden Malangarod. Sana bale. Tana ko na namit nga uray manulat itid ko ken ko na. Basta ada ka no pang diaper ken paggatas ti anak na. Ay ket sweldoan talatay ti kas iti sweldo ni Nana Sally Tulong tan ken ko na reta bakay. Nay, Camel. Agsingsingpot ka iti balay da manang mo Di mo istresan di kabusat mo ijay. Ape ko mga istriso ngay. Mapangko nga rog tulungan. Kasano ko mga istriso? Ay na, mo na kan. Adto yan. Kayong paalam at walyam kami. Ala, idisuyo lat taditan ta isimpak pa nagiti balon na kabadok. Wano jak nga tagbalo na ni tibadok ta dumawat aklangan kini manang Lila itibado na. Ay, mga lakalatan itibado. Tapno sigurado. Di ka man nagpapaaram dyan Ang mga nomadamdama, sumangpet ka amasikog manay. Kano makasapulak iti lalaki ang mangikasar kanyak nga, di mayat. Tapno aday bilang ti anak ko nga mana. Trabaho ti papanambi di syudad, wano lalaki. Katrabaho Anak ko, ijampay laang ti makinobyaw. Tanay, basit pay laang ti anak mo. Kanamangan, no makatumpong ka iti parumpado a lalaki. Iso nga agtanang ka, Di ka man nagdardarasudo sa inanakaw. Wan ka di, unay kayong naya. Agsinumbangir matalapayag ko ti marangrang kada kayo.
Panawan dak dito yan. Tapno makaimpake akan na imbag. Ag tinulong kayon kanina na Seli iti trabaho dito'y balay. Camille, wen? Wen manang, anya trabaho ngay. Agdalos ken aglaba ti aramidem. Tanina na Seli latan ti agluto. Ngam tulungang mutlaang nga aginaw no kwawan. Ni, adon sama ti trabaho kun ngam isaw. Bakit ni Nana Seli? Konsiderasyon mo latakin kwanan Sa nabale, tan ako na ni bayaw mo nga ipadami ti sweldom ken ni Nana Seli. Ay, agyaman nak nga rod manang. Dakkel atulong kanyak day tatani. Awan kadwa ka mang biyag iti anak ko. Kakaasi akmat. Di mo sawan ti kasta, taubing kapay. Adu pa'y ti mabalin ang mapasama kiti biyag mo. Nulakit di, tanagagat kang agtrabaho, mapapintas mo tulat ta ti biyag mo, ading ko. Bakit? Ayan mo. Bakit? Mapayaya, ada-ar-aramid, ijay likod ka Jack, maawatan ti Riknak. Bakit? Maulawak. Nasakit ti ulok. Ay, Matayag sa... Ay, sos! Aglingot kamutan iti nagdadakal lakay. Anyat mabasbasama kan. Ay, lakay! Ay! Oh my God, mapantalaangan ni hospital! Hello, Nanang! Hello, anak ko! Ay na, adda kami dito'y ospital ita. Nagatake ni Tatang Yaw. Anya? Kumusta ni Tatang? Ay, kastoy Sano na makagaraw? Naimbag na itaray adagos dito'y ospital. Ibagam kan ni Kamel, taagawid pa'y laang tanay. Awan mangaw awer iti anak na. Imbatik lang amin kan ni auntie yung nga imay jay anak na. Anya? Ay, sige Nanang. Sapay, jak makalangan iti trabaho. Iso ani pa'y lang arod kamil ti agawid. Sana bale, taikak iti kwarta abusbusan nyo dita ospital, Nanang. Anya matan, agbiyahe akmanan. Makapasadot agbiyahe. Kat anya nga rod ngay, talaga akas aading ko. Apay, di ka maasyan ka ni Tatang. Kan iti anak mo. Alang nga rod agawid ak no kasta ti kunayo. Mangtedak iti kwarta abusbusin da nanang iti ospital, ading. Itin mo kadakwa dawan. Wen manang. Adto iti 5,000 a pesos. Day talat adda a kwarta ita. Nayunak to no agsweldo ak. Sige nga rod agrubwata kun tagbiyahe ak nga gawid. Ayan ti kwarta nga impaw it ni Manang Maw. Amangan nga minuag kurang jay kwarta mi ken ni Tatang Maw. Di kay makaururay. Kasangsang pwede tao ngam kwarta dagos ti bagbagayo. Agsubli ak mo lang nga minadagos ijay ospital anak ko. Atoy. 2,000 lat impaw it na, taday talakanot kwarta na. Mala nga raw. Isupay ang mainayon iti gastuson jay amam. Malala. Ingkaalaan nun, ti anak mo, ijay ayan daan tem. Tayawid mo dito yan. Sige Nanang, tadapapanan mi. Nay, papanan nyo man ay. Di mo man nun ibulakbol, ti anak mo. Tila man papapanan yawn. Di tala di ka umadayo. Ikoyog mo man ay, ijay sugalanan. Mabit kami lang mat. Pagpaspasyaran mi matan na. Hello, Camille. Kumusta ni Tatang? Mayaten manang, nakarwanan ni hospital. Sana una makapagnangam dirit sumalatat pa nagsauna. Medyo marigatan labas si tamag na. Ala, tulungan pa'y laida ditawan. Uray di ka pa'y lang arod umay dito'y ading ko. Adama ni Nanang ang mga sikaso ka ni Tatang. Agsubliak di tamanang. Anya? Ala, sino nga iti kadwa ni Nanang ang mga sikaso iti amata? Kan iti anak mo? Ikuyog ko na anak ko di tabalayaw. Anya?
Alan, amanang, maburing ak ditoy. Alan, ikuyog kong anak ko. Sana balit ang makatrabaho ak mula tanga uri kadwak ni baby. Ala nga Rod, sikat makaam mo. Basta agpakada ka na imbag kadananang kentatang, wan. Kasano nga ron na makatrabaho ni Camille kat inkuyog na mo't tanjay anak na anak pa syudad. Agpilit mo't nga agsubli, jay. Kan impakada na kanaw kan ni manang na. Nga ikuyog nanjay anak na. Talaga ano anya timbaga na, isulatan ti masursurot. Nga Rod, sa bagay, ada ni manang na amang bantay kan kwada ijay. Patsik adi na baybayan, jay kabsat na. Nana Sally, tumulong ka mo't ang agdalos. Day tamo laglutluto ter aramide mon. Siyak amin tagdalos ka naglaba. Hey, sana ya nga ada nagsasaritaan tayo kadamanang mo balasang kaw. Asyak ti makamong agluto ka naginaw. Si kamot ti nakatuka iti panagdalos kan panaglaba. Marigatan akon atan anda ti anak ko nga si kaswag. Isa makitinulong ka mo't Ay, nala. Agtrabaho ka nga rodan. Tasyak pa'y lati mga wawiri ti anak mo. Di nakakayat ti anak ko. Si kalatan tagdalos taw awirak ti anak ko. Sana balay, nakalaba akon. Malang arod, balasang ko. Manang Lila, pasensya Diyak pa'y lang makatulong iti trabaho dito balay tani. Napambar mo ti anak ko. Isa apakibagantuman ka ni Nana Sally. Tayson ti makamong aglaba ka nagdalos dito'y balay. Sana bale, sana kung nagpasweldo manang. Ti importante, libre ti kanan may iti anak ko dito'y. Uray tumulong ak tulatan nga aginaw no ko Sige. Ngamne, kita numawayaan ka. Nukas jay anak katurog ti anak mo. Gundawayam mo't ti mang tulong ka ni Nana Sally. Takaasi mo't. Wun, manang. Pag-eskwelan ti anak ti kabsat mo, Lila. Pag-eskwelaan na nga. Dito yun ta isuntumot lang nga adada ditoy. Dimot kayat ni Camille ti agawid ija probinsya. Ay, katuwa na. Tulungan ta ti kabsat mo, takasimat. Ayun nga Rod. Agyaman nak Erwin ngamin nakasingsingpet kan man nakaawat ka. Ay, bakit? Basit la abanag dagita kanyak. Kabayatan ti kaawan pala trabaho ti kabsat mo. Pagadalan ta ti anak na. Nana Sally, aglaba ka kadiita? Inton bigat ti schedule ko nga aglaba Camille. Agdalusak ngamin ita. Anya? Adayamat kasta. Dapat, everyday kang aglaba. Pakilabam ko matikawas mi iti anak ko tani busy ak. Agsapsapulak ngamin iti trabaho. Mala, irwarmon dagiti kawas mo. Iraman kun to alabaanin ton bigaat. Rumuarak ko mamanang, tay nakman na nagsapul iti trabaho. Ngam naibusin ti kwartang intad mo kanyak. Manuti ka sa pulam aya, Camille? Uray 2,000 ko mata nagastos mo ti rumuar manang. Kan igatang kumuta na itigatas ti anak ko ti daduma. Sa nga ribo pa'y lati maitid ko. Siyaktong ti gumatang itigatas, Camille. Ang apay, aging gaita, awan pa'y nasa pulam at trabaho? Awan pa'y nga ron manang. Nagrigat mo tagbirok iti trabaho no kasto yung awan na ilipas sa kurso. Tulungam latan ni Nana Sally dito'y balay. Total, saanan ang masapul nga aw-awiran ti anak mo? Basta agsapul ak iti pagtrabaho ak manang. Saan ko alin niya ti para balay? Hello, Camille. Kumusta kayo ditan? Nakasapul kan iti trabaho? Saan na masapul nga agsapul ak iti trabaho nanang? Uray tadamo ni manang amang tutulong kada kami nga agina. Anya? Ay saus, apay, di ka mabain iti kabsat mo. Agtrabaho ka mo tamakitinulong ka anak ko. Kat tumultulong ak mga gininaw.
Pasaray agwalisak pa no daduma. Kahit umdas nga ruday ta, nga itulong mo. Agtrabaho ka di mo ipanamnama amin kun ni manang mau ti panagadal ti anak mau. Awan nga rod master kan. Jakmet kaya ti babaw nun ta nagrigat. Ay, opisina ko mati kayat ko pagtrabahuan. Ngamawan mo na ilupas ko. Kauray sales lady ti tan-ano isaw. Masadutak nga rod. Makabanong ti ka sa trabaho. O sige nanang, bye. Ay mabit lang. Hello. Na inidupnan. Pag dinata ka man, Camille. Saan nga mo damanang kung adan nobyok, Darren? Ang mga noong tandak. Apay, ipalobos mo nga ron. Adan bukod mo apanonot. Apay, paritanda ka amang kinobyo, kasta ka di. Ay, kwa. At dinatan. Sumaronon tong di kasar. Ako rin tapay. Pag naadanta kumangay, ada ka di balay mo apag naadanta? Oray di probinsya. Ngam, kaya ti agawi di jay. Dito yung syudad, ti pagyanam ta. Kat, anya nga rod ngay. Ada nga rod boarding house mo? Awa na, to, makipagnanaidak lang iti balay ti gayam ko. Kat pagyananta nga rod ngay? Dakil samat di balay ti kapsat mo, di makipagnad tayo jayan. Ha? Ay, padasek to ang ipakaday ti kabsat ko no umanugot. Di mo na nipakada, basta yung sangpot naklat tayo jayan. Tapno awanan maramidan na. Anya? Alang nga rod agawid tan ije balay damanang. Total, nasingput-mut kanyak ti kabsat ko. Dinak mo ilamatiis day jay no agriga ta. Camille, awamot siguro ti makunam kanya. Pinagnaid kayon iti nobyom dito'y balay. Ang apay ngay nga aging gaita, di mo't agtrabaho ti nobyo mon. Awang mo ngamin masapulan na trabaho manang. Uray kumano, tumulong kayo iti trabaho dito'y balay. Kaasimot ni Nana Sally, nanayunan pa yun ti asikaswan na dito'y balay. Kat tumultulong ak mga gininaw. Agluto ak pa'y no daduma. Ladingitek Camille, ngam tangay addan ka din nam alalaki, nasaysayaat no lumasin kayon. Ha? Ay, awan mo mi apapanan mi manang. Agsapol kayo, iti pagabangan nyo. Tapno mapilitan kayong agsapol iti trabaho yo. Tapagbayad yo iti abang yo. Kunak man no napatagak kan kakabsat ko. Apay nga akasta kamutan. Saan apa nang ibuy-buy ading ko? Ngam adun tinaitulong ko ken ka. Anyat kayat mo? Agnanayon lata na kasta? Amang namnama ka iti itulong mi ken ka? Kasanon nooan kami? Kasanon ti biyag yung agina? Sadyay nakirelasyon istambay pa'y. So pasensya kan, hanggang nasaysayaat no lumasin kayon, Camille. Lumasin, di lumasin. Tandaan nam dito yung araramidam itamanang Ti pa nang papapanaw mo kanya kakabsat mo. Awan asim. Manipo dita. Saan ta nagkit kita? Ay, nabang-aran akpay di awanan da Camille dito'y balay lila. Ay Nana Sally, pasensya kayon, Juan. Itaak lang amin anaikan iti turod amang papanaw iti kabsat ko. Diyak ngamin kaya ti inaramid na. Ti panangisangput na iti lalaki dito'y balay. Ay, katimaday. Di damo ti makitinulong iti trabaho dito'y. Sapay nagrawat ginubyo na. Sa numalpasamangan, panawan na latan ti panganan na iti lamisaan. Ay, nalala. Sana bali taawandan Nana. Tapno makarik na da iti rigat. Ay, agpursigida ang agsapol iti trabaho da. Kordamon, Camille. Kurang tininom ko. Anya kamutan? Amom ngawan makukwartak, dawatan nak. Pangala ako may ti kwartak ngay. Manawag mo lang aro na. Aw magayang may tun mo wartak.
Papanam ka, Rabin. Ang subliya kita ng tibarkadag. Nahimbagi dyan, talibring inom. Kastamlata ka na yunan. Awan lang arod trabaho mon. Artag ka pa'y. Sumanaw ka man. Ita ka man lang. Sige, pumanaw ka lang. Already ka nagsubsublay. Kamil, ala, nakalagip kayo mo't malaala. Sumrek kayo, iti ka na ka. Agyaman ak manang. Sorry manang. Amo ka na sa irtirik na mitikal labas, gapoy timbag-bagakken ka. Aklunak ngay didamo, nasakit tinakam ko, gapoy ti panang papanaw mo kada kami. Ngamita, naamiris kong tibidot ko manang. Kat, kumusta kayo ni tinobyom? Awanan, pinanawan da kamin. Ngam okay lang, tar-erto mo lang. Okay, anya ti planom ita ading ko. Agpatulong ako mamanan kan kamanang. Taga brodak. Ha? Agbayad ak tumutlaang no maka-brodak manang. Sige, sige. Ikan ka pa'y iti may sa at tsansam, Kamil. Kasanong ti anak mo? Ibatik ka da kayon amanang. Da kayon kanimanong ti pangital kakenkwana. O sige, makaamu ka, Kamil. Lakay, agdalus ta dito'y balay. Tagawid ka nun ni Kamil manipod abroad. Ha? Kastaya. Kaano ka na? Jak amaw. Basta kunada nga itaalawas. Agkukuyog da kadalila nga agawid dito'y probinsya. Ay na, nagsaya atay na. Nay, nalugan na nagsardang itibatog bakay. Ay, uwang agpaisaw. Umay kalakay. Inta kitaan no asino dagita. Hello, Tatang, Nanang. How are you? Ay. Hello. Hello, Tao. Ay, asino to'y kadwayo a puriner lila. Kamil. Ay, nobyo ni Kamil, nanag. Anya? Ay, kastaya. Paaya di mo imbagbag ang adagayang puriner anobyo anak kaw. Wala, tap na masorpresa kayo nanang. Nagawid ni Jan dito Pilipinas to may nakano pa kasaran. Tap no mayawid na kiji pagilyanda. Anya? Ay na. Bayan. Nagsaya atin. Ay na, kamaudyanan na. Maisim pa mo langan tibiyag mo anak kaw. Nakasapol ka mo langan iti talaga para ken ka. Wen nga rod nanang. Jakmat ni namnama ti kasti agasat ko. Nakaragrag sakak. Takas ka ni Jan ti impay ti Diyos kanyak. Nakasingsing putlaunay kanyak. Kada kami iti anak ko. Ay, kat. Oray da kami, anak ka. Ay, maragsakan kami magparakin ka. Malaala, sapay ko ma, taag na nayunan, ti kinaragsakyaw, anak ka. Ni, Ante Berta. Ni nanarita mo't jay limabas dito'y sango ti balay. Di mo't pumampansin, kat sigud mo't ang nakaisam a lumabas day jay no kwa. Saan ay a best friend kayo, ante? Idi ngam ita sanen, linaksid kon agayem day jay. Ni, apay nga, ante? Nabayagan adi kam agpinpin nansin iti day tarita. Ay naudi kan iti damag, tanabayag ka mo ngamin anagyan ijay syudad ka anakan. Ay, isumot lagayam, Ay na, noan yaman ti diyo pag kinkinawatan, urnusan nyo kumalatan, anti. Babakit kayon? Manulangan atawan nyo dito rabaw ti daga. Agkapya kay Kidin. Ay na, atidog pa'y tibiyag ko kaanakan. Dayji arita Ang mga numatay adagos dayjay tanaglukmag.
madlaw asaan na healthy. Di yung maibagat ti kastante. Tadite ang mutigasat tayo. Basta siya, masiguradok ngagpaot pa'y tibiyag ko. Apay akasta tila nga masimang pa. Kaslada kaguram, Rita. Di nakman ka sarsarita, gudaw. Aging gaita, agburburag pa lang ti darakang ka. Anya manon ti basol ko aya. Aging dadamag ka pa lang. Apay di mo amo dagiti basol mo kanyak. Awan ba't malagip ka? Anya tinaramid ko idi kalman aya. Ket naggapo akmat iji bangkag. Idi kwan. Napanak nagsakati ti kanen dagiti kalding ta. Idi kwan. Nagsakdo ak iti pagdigos maw. Awan ba't malagip ko basol ko ken ka? Saan nga idi kalman? Basol mo pa lang idi. Idi pa nawan nga inarar mo ni Berta nga ex mo. Apay di mo malagip? Ha? Ha? Ayunay kamutin bakit? Dikadan tinapalabas manipod idi. Kanya kumano dikadan. Iso siguro sana nakiasasawa ni Berta. Iso ang nagbaak. Taur urayan na mabalo ka. Tilalablabi demag. Bakit kinlakaitan maalampay laeng matiagimaon? Likli ka man pala ang tirumwar dito balay. Kasla ka mga may nagpatpacharming dita ka aroba tayo nga ex mo. Nagado at trabaho ko iji bangkag. Imbag ko maano matrabaho amin na gijay. Siya kung timapan. Basta talinad ka pala ang dito nagtibalay. Tapno maliklikan ti panagkita yu adwa. Ket no di ka makapagbayag iji bangkag. Kasano amalpas ti trabaho ijay ngay. Kat ikarigata ka. Basta di kan rumrumwar. Aga patan no tubngaram ti kaya kaw. Tumayab amin na kaldero kas kada plat-plato dito balay no labsingan na. Gumatangak man iti kagundwat kilo akarni ti baboy, Mila. Nay, si Kamal gayam data gudo. Ito lang mano na makita ka. Long time no say. Wan nga raw. Jakmat ngamin makarwaray. Anyay tayon tay katagam. Kagundwat kilo akarnit baboy. Oh, ato ti bayad ka. Mabitla nga raw. Itaman pa ya si katimay gimatang dito tersinak. Siguro te apo ko yung kandirito ti babaon yung umay gumatang ha. Anda ngamin ni bakit ko iji bangkag. Ket adamot klase tay apo ko. Awan mo't sabali amay baon ko agumatang. Sapay aldawan. Balunak pa'y ni bakit ko iji bangkag. Nay, apa yun ngay? Isutag trabaho iji bangkag. Si kakumaata si katilalaki gudaw. Kastamot ti kayat na. Bayam di taa. Gudaw! Ay sos, anday tamod to ni baka mo. Alamon ti ginatang mo tagawid kan gudaw. Ha? Unay kamagtan gudaw. Iso mo lagayam ngawan mauray ko abalon ko ha. Taday tala nakisi istorya tinay Jamila tinararamid mo. No di ka pa nalabsan iti tersay na na. Ang mga nawang pa'y planong nga gawid. Gimatang aklaeng. Sana ka nakistorya. Inliklik ka lang arudin iti day Berta. Insublat mo di sa balimanan nga ex mo. Manan. Huh? Ayunay kamutan. Awan at di mo malaglagip. Napanak lang gimatang iti karnay. Lagi pa manan tinapalabas ako nak. Di kan mapan gumatgatang inton sumarunaw. Kadwag tong tagpaling kay Jailay. Tapno di kan romromwar. Anya laengen nga iti aramidak bakit. Kag panunot ka mo tayo, timabalin mo nga obraan dito nagtibalay. Asaan na nanas ka na rumwar ka. Day talag patpacharming tararamidam kadagita nga ex mo. Ha? Bakit? Agudong ka kadiita? Wan, mangpalengkiyak iti pang dua alawas nga bastuta. Tapno di kan romromwar. Igatangan nakman nga raw iti paradait iti sapataws. Ha? Tangay di nakparwarain, adda napanunod ko apagkwartaan nga ure adda aklang diti balay. Napanunod ko ti agnegosyo bakit? Mapalin ko apagkwartaan, ure adda aklang ditaoy. Anya mo day tangay. Amok ti agdait iti sapsapataws. Ta natawid ko iti day ditatang day ta.
Nalanga raod. Ilistam nagitigatangag. Mangipas kilak tumatan iti karatula dita sango ti balay. Tapnam mo dagiti tattao agdadait kay ti sapatos. Kas kada sandal amalaglag ti swelas na. Alang nga raw bakit? Ante, nagmayat ti negosyo ni Tata Gudo. Amo nagayam tagdahit iti sapatos. Aywan, nalaing nga agdait iti kakasta ni Gudo. Sinursuruan nakto pa ide. Ngamawan lang amin ti aanusak ide. Ha? Ni, apay ko mga isuro na kayong agdahit iti sapatos nga, ante. Ne, di mo amo aya nga ex ko ni Gudo. Ha? Ay! Maawat akon! Isumulagaya makagura na kayo ni Nana Rita, ha? Itatam mon kaanakan. Maawawatam kumalatan, no kas jay adi pumampansin. Insecure nga min day jay a babae. Angam, kasla ko nada nga ado ti ex ni Tata Gudo dito lugar tayo, auntie. Guwapo ni Gudo, idi kaububingan na. Kan oray to pa'y itaalakayan kat nataerlata. Iso nga ado tinagbalin nga ex na. Ngamday jay arita. Oho! Pinikot na laang ni Gudo, iso anagtinag kan kwa na. Aniya? Ay na, no nagpipintas kami amin nga ex ni Gudo, ni Rita ti kaalasan, nga meso matinagtinagan ni Gudo. Nakaro kayo mo, tante. Kat punumat ka anakan. Anyan? Nala, irwaryo man kitinagitin nalagka pa sapatos yo. Ipadait tayo man ka ni Tata Gudo. Bareng nalakalang ti singir na. Nagngina ngamin ti padait ti sentro. Mala, mabiit lang nga rod ka anakan. Oh, dati bakit? Ito ti nasa pulak itag malmalam a panagdadait ka. Nay, adama na urnong mau. Uy, kastapay lang itaa. Ang binto nagbaybayag. Dakdakkel ton tibirok ka. Kahit asino mga nagiti customer mau. Estudyante ti kaadwan a customer ko bakit? Adamot maestra ang duadalaang. Nasaya nga rod Basta di ka rumrumar dito'y balay Agpatingga ka lang dita paraangan, Gudaw. Nay, adaman na dahit mo sapatosan, lakay. Wen bakit? Nanagana kun na kita tapno saan ngagsisinukat. Umay danto alaan na kita. Na, aguray ka. Berta, Mela, Mamita. Na, apay ngay. Nagan mo dagiti ex mo dagita nakasurat ditoy. Apay, anyat ka ta sa unday toy. Iso da lang, ti customer mau. Saan ba ta? Nairan na laeng ang nabati na kita. Napick upon na kita'y daduma. Ay, isardang mo tagdait iti sapatos. Huston day ta dait. Apa yan? Kakaisuna nagpigsa to'y pagsapulak. Kaslani ka mo tagpampanuno tabakbakitan. Naitala kayat mount ti masursurot. Agruam kami tayo na bakbakitan. Na, kahit lumaban kan Gudaw? Apaan na kon? Gapaw, tadi kan maawawatan. Tungtung palak ba't amin na kayat mau? Ang adulat tamot ti may bagam asan anasaya at tiyakon amaw ti pagluglugara. Di husto ti atap kaw. Apam marang lang na tapanagdadait mau. Ngam kinapudno na, dahi tatiwagas mau. Tapno makita kan makasaritam dagiti ex mau. Ay narita, adon atawon tinaglabas. Ngam di ka pala nakamove on. Nuag sasaw ka. Kaslay di kalman lang ang napasamak dagit ang ibagbagam. Di ore man 50 atawon tinapalabasan. Ammo kasi lalagi platakan ka dagiti napalabas mau. Dito, ito yung sapatos mo, Berta. Ay na, agyaman nakgudo. Kunaklakit din no diyakon mausar da ito'y. Imbaglaangan ata nalagip mo man hindi agdait. Wan, amangan no maudin dito. Isardeng kong tiagdait. Taumanay la pangapapaan ni Rita kanyak daita. Anya,
Ay sayang mo't sapay nagpigsa. Ay unay mo't ni Rita. Di pa'y la nakalipat nga aging gaita. Huwag nga rag, makauma nga rudan tikas di nga ugali na. Malang nga rod godo, panawan kan tama nga numasang petanak dito di asawam. Jak lakit di kayat ti gubat. Agyaman akmanan. Imbag na nakapasyar ka, tunay anak kao. Kasarita man na itainam. Agbalansan ta tila mapampanunot na. Apay nga minaya tatang. Anyat mapaspasama kan kada kayo. Taninanang mutan ti adda iji bangkag. Kat da kayo ti agtagtagibalay. Dahil ka inam ati pagdamagam. Apay ayan nanang. Ha! Ampang to mga mindagita nga ex ni tatang mo. Nakatalikod labasit. Kaslada pusa na di makatal na nga umaligid di tamam. May sama tamam. Kaya na mo. Ay na. Talaga gayam nga awan nagbaliwan yung nanang. Naimon kayo latta. Sa bali itanti panawan tunay. Ang mga nagbalaw tayo langan kat intaray dan tamam. Iti da ito akin alakay ikaw. Maaramin kupay ayabot na ita. Sumardeng kayo nanang, tatang. Di kay agapan. Lakay kan bakat kayon. Ngam kasta pala ti pagap-apaan nyo. Nakayumot nanang. Lipatan nyo nga minin tinapalabas. Itanem yun kan lilipat tanapalabasan na kita. Ala, auntie. Siyak ti madanagan kada kayo. Sigurado kayo kadi iti dayta a foreigner? Nabayagan nga agchat kanyak daytoy kaanakan. Ngam jak lekas kaso. Tadyak nga rod kayat ko mati foreigner. Kun may saubing pay daytoy. Amangan ko nak no paglulukwan naklaang iso nga inarum nak. Naggasat kayon ngay? No agpaiso akayat na kayo dayta nga afam, auntie? Agbiyahe ka no nga rod no next week. Mapan ko sa baton. Bayam, auntie. Kung takak ti kasinsin ko iti syudad tap nadakadwayo. Nakasarita kun ti kasinsin mo. Imanugot nga ijayak pa'y lang nga agnaed bayat ti panagururay ko. Ay ka nasayaat nga rod ano kastante. Angam ne, aganad kayo Makaumar ti kastoy. Anyalangan kay ti aramidak di ti balay. Agmulmulang lang. Di ko mga minpag-imunan ni nanang atatang. Awan mo't nga rodakas nga aramidag. Sobrang amin ti kinaman nangimon ay tainam. Amo na ngamin kahit adyak mo't inayat iday. No di na ko masinulisog iday. Saan ko mga iso tinagbalin nga inam. Ni Berta ko mati inam anak kao. Tatang? Di husto pa'y lang jay kunak. Nga dapay larik nam iti day Berta ago daw. Umaak nga minay na makangkanggag ka na kitang ibagbagam. Paulit-ulit. Agpay sumot adi ka inayat iday. Napilitan nakla nang ikasarkan ka. Kaputa nagbutungak iti espada day ti tatang mau. Iso talawa kong tainam tunay. Makamulitan kag may sa. Tatang, papanan nyo nga Gudaw, agsubli ka! Ay, tunay, kamatam dya, ma'am. Bayan nyo pala ang kumangag panunot ni tatang nanang. Agsublin tumot laday jay. Ayan ni tatang mon ngay. Di matagawid ang tunay. Urayan tayo latan ananang. Sapay awan cellphone na. Kasano nga makontak tayo? Di umot ngamin ingatangan idi di cellphone na. Mga nusaran na lang ag-chicks ti cellphone. Iso nga jak ingat-gatangan. Oray sanan. No maminsan, jak mababalaw ni tatang no apay apimanaw. Nalabos ngamin, tiki naman nangimon nyo. Ay kuyugan nakman kay dito na Mapantay dya balay ni Mila abalaw. Ang mga no dya tinapanan ni tatang mo. Anya? Tila ibagbagayo. Uno saan? Ang mga no napan dya balay da Berta baak. Kuyugan nak. Saanan? Di kaila mabain. Apay ko maamapan ijay ngay. Tila atapan nyo mo't nanang. No di na kuyugan siyak timapan. Ha? Ni? Anyat masapul yun na narita? Ada ni antim agarampi nga, trima. Ay, awan ni Auntie Berta dito'y nana.
Ay kunakon kahit nagtaray dalaki din itasawak. Ha? Ala, apay ko mga agtaray da ka awang matrelasyon tanana. Ada, amok nga wan formal break up day. Amok ka delimlimad na kanyak. Traidor na diyang antem. Sarampiting nga bakbakatan. Ala, saan na pud no day tanana? Ha? Ni, adandaan ti nana. Ha, nasaya at mart. Agrin nisot kami man. Come on, sweetie pie. Let's go to our house. Okay, sweetie pie. Ha? Ala, insangpat ng tifori na ranobyo na. Ala, nagwapo. Ha? Purinar. Ada boyfriend na purinar? Wala na. Kas makita yung mat. Ada itadan. Sumungadan. Ay, sige. Mapanak mo tayo. Agawid akaun. Ay, nagrigat kayam tagmay maysa. Pinanawan nak mga menan da sawak. Kanore dyan ako. Kasla na uman kanyak. Gapoy ti ugalik. Ay, nagrigatan aya. Sino ti? Gudaw! Ay na, nagyaman nagtanagawid kan! Umay ko alaay, tinaduma akawas ka. Awanan pagsukata. Gudaw asawak, pangasim ka di. Di nakpanawan. Promise, agbalbaliw akon. Ha? Sana kun nga gimon. Promise. Nauma akaw niti kinaman nangimon mo abakbakatan. Payat kaun ti maadaan iti peace of mind. Agbalbaliwak nga ruden. Promise. Nagi mo naktupay uray sinaanak taon. Sigurado ka? Wen, promise lakay. Di na kon paritan arum mardi ti balay. Di na kon lapdan amapan igestor. Wen, saanan? Di oray binigat kan minalam amapang kay gestor. Sana kun nga gimon, basta di nakpampanawan. Sige. Ikan kay ti may sapay agundaway nga agbalbalayo. Para makita ano matakdiram dagita akaraim. Wen, lakay. Sana kun nga gimon. Iwaksi kun daytay ti panunot ko. Agkasargaya man ni Berta. Wen nga raw kat naggasat. Tapuriner agwapo jay mga sawa kang kwana. Iso ba't siguro tigasab na Ay, makapaapal mo nga road lakay. Na tanya ti kayat mo asawan. Kayat mo ma, ti puriner apaki asawaan. Ala, agsinatan, ta sumapul kamat ti puriner. Si kamat, di ka la maangawin lakay. Kun kunaklaan mo't, Bakbaketan ka lang haruday, ngam kastapay la ti pampanunutag. Sorry ka din. Ay, wan yan tangay nagawis mo da Berta iti kasarda. Mapantanto Ay, si kalaangay, mabainak la amapan. Kalpasan ti kasjeng inararamid mo, naposkol pala ti ropa mapanijay. Ay, napalabasan day ta. Mga barwanan tayon lakay. Amumad gaya mabalik sunday ta. Idi pala ko mga inaramid mo ti kasta O di sa anak ko pagura. Ay na, naggasat kan Berta. Nagwapo tay nang asawa kan ka. Uray, bakit kan nga madapay lang naggusto kang ka? Kapuriner pay. Saan la siyak ti inaram da abakot, Rita? Pati ni Mila abalo. Adamat ti nobyo na apuriner. Gayam ti asawa. Kat agkasardamutan iti mapii. Kat numalpas ti kasarda. Ikaw yung nanton ijay abroad ni Mila. Aniya? Kan oray siyak. Alaan nakton ti asawa kay ijay abroad. Panawan da kan. Ala di kay tumang liplipat. Kat sorry iti panagimimon ko iti kalabas. Mababainak ka da kayo. Ala, lipatan mo na ijay, Rita. Basta siyak, naragsakak, taaddan mga hiayat kanyak.
Mapadasak pa'y ti agayat kan payat. Sakbay amatayak. Apaya di ka pala nakarubot rita. Katado pa ti aramidon tayo di bangkag. Siguro, no sana si kati nakagasat ko, nakasapulak mo't itipuri na anak ya sawa. Anya manan day ta nga ibagbagam. Ada manan nakitam kat apalam manan. Nagmayat nga minan ti biyag da berta ken mela. Baknang dapayan. Nasingput nga may nagidya at tao. Isa napintas mo tinagbalinan ti biyagda. No napintas nga min ti ugalim, napintas mo ti pagbanagam. Godo. Kita nagidya pinagim-imunam. Isudan ti napintas ti biyagda ita. Ay, awan nga rod makapaapal da. Angam sana balik. Ta naragsakaklat tama ta si kati nakagasat ko. Wala. Rumbang lang agragsak ka, ta nagbaligi ka anang pikot kanyak iday. Ni Godo mo, tila ibagbaga naman ay. Katakpay sumat, agyaman ka ta nasing putak. Saan ka asinin sinaan? Sinursuro ka nga inayat, ta nagkasartakit nga raw. Iso anaadan tayo ti anak. Agyaman nak Godo, lakay. Ay ayatan ka. Ngala, agrobot kan, taurayan ka. Napudot tong ni Jibangkag. I love you, kunak. Bala, I love you to, Rita. Nanang, apay, asino di pinagsasawan nyo itay dito paraangan nyo? Nagpiksa ti busis nyo. Mangagaging kay di kalsada. Dagitaman ka aruba ang mga alalatan iti bunga kan bulong ti marunggay. Di da pa'y mutamong ay pakada. Baybayan nyo latta ka din. Di yung malapagan ano dagita. Mayat kiti atap no may ranod mo dagiti ka aruba iti bunga na. Di yung ka di iparparit. Iti kasta di da kay matparita no da kayon tumot at da masapul na kadakwada. Papaadwak nga rod ti bunga na. No kayat da kat gatangan da. Agruam damot nga karadawat. Matangkanan laang ti bunga da iti puon na. Sayang lang no matangkanan da. Ay na dayta ka manen dyan na kundi sermon ka manen kanyak. Mapankakit din iti papanam. Tani, ado pa'y ti dalusak di tao nagtibalay. No jak pa'y nangag tay taul ti aso. Jak pa'y kumamaamuan nga dagaya man mangal alay ti bunga ti mulak amarunggay. Aywan, inyagan kayo na iti pangaldawan nyo, tando ti linutok itay. Ay apag iso nga raw, tadyak pa'y masango ti agluto. Nay, naggapwam dyan balasang ko. Di mauasak man dita balay ni nanang, nanaloleng. Umanungat manun. Ay na, ni Ramil tumot dita karuba. Amo na lang arudan nga iparit ni nanang mo dagita bungat marunggay na. Pinatuloy na pa'y laang tinangala. Sapay nagdakkel tay nga at tinukol na. Anya nga'y, nakangaglakag nga rodan ka ni nanang mau. Ay, adda nga imimot ni nanang ko, nana. Isapas pasensyaan yun. Naimbag ko mga rod, ano makan na amin abunga timula na. Gamsaan mo nga rod. Nakababain pa'y kit din tikas di nga ugali ti inak, nana. Sumana mangag amin ti karuba. Ay, ni, agmay-may saka yun sa manan ita, nana. Pimanaw manan dyan, akyo? Wana bala siyang kaw, ta, nagpasyudad manan. Tanay, adda trabaho na. Kan masikog ni bakit na. Awan kadwa na. Alakit, anusan nyo manan at agmay-may sa nana. Wana bala siyang kaw, nairwamak matke din. Hey! Tumanaul kamot nga aso nga. Anya tataulam di taya. Apo, mabaling kang damaga po. Nay, apay, asino kayaw? Siyak ni Raul, nana. Agdamag kami kumalang na damuyo ang mabalin na maabangan. Uray itala nga rabi. Nadadailan kami ngamin itilugan kat adayo pa tinaggapuan mi. Ay, awan amok ang maabangan ditoy. Anya nga iti amok, numang limlimo kayo laang wano anya. Saan kami akas tanana? Kas makita yung mo, kadwak pa ito'y ubingkaw. Agdamag kayo laangan iti sabali. Awan ti amok iti dayta.
Alangarod na, kaya't agyamanak. Nakadkadlaw mo't amang limlimo dagita. Amang nubaro ang modos dagiti akyat bahay. Madlaw nga da mabalinda. Ngam dito'y pay mo't tinapili da apagdamagan iti maabangan. Manulaang mo't ti pamasay no kayat dati agbiro kay jay sentro. Ang sa bagay, sumipngotan. Man tilugan nga agpasentro itan nga oras. Mala, umunag kayo pa'y barok. Ay, sapay ilaylayat naman ang titudo ang napigsa. Ay na, awanan natin maluganan yun no kastoy nga oras sa mapan ijay sintro. Ijay nga mintayan ti ado ang maabangan. Kasta ka din, Ana. Ay, kasalungatan. Akat umyan kayo pa'y la dito'y balay Uray katagmay may saak mo't dito'y. Taad da ijay syudad yan ako. Angam na anusan nyo ato'y nanumua balay may. Tabasit, kan saan na simentado ti diding na. Kano agtudo agtudtad. Iso atay tayaak ititimba no kwa. Ana, agyaman kami na. Nagsayaat kayo. Di kayo madanagan. Saan kami anaarte? Pagyamanan mikit niya, tanda pakiturugan may nana. Ay na, masyanak ngamin di ta ubam nga ubeng. Madlaw na bannog iti biyahe. Mala, ayabam di asawam ijerwar. Sapay masikugsa. Kaslasan mo't ang matagtagaray. Saan kami na makaawat iti Iloko na? Tagalog tiyam muna. Ay, kastaya. Mala, pastrakam nga rodon. Kat ipagpabalayo latan. Paspasin siya kayon Agyaman kami na. Sana bali, tano matarimaan tayo lugan may. Pumanaw kami matlaang. Andan samot sa nga ili ni Nana Luleng nanang. Nalabasa kitay. Jak mo may rupaan mo sino dagichay. Nakitak mo't laang itay agwalwalisak di ta arubayan. Iso dagita katay na isarong dito'y ataga-adayo a lugar. Nadadaulan da kano itilugan. Kat ijay pa'y kabang-ibang nga ili ti papananda. Ay, kastaya. Nanak ko. Nagturod nga rod day taloleng. Tadi tabalay na apinadagos dagijay. Kasanon ngay, numanagdakdakes gayam dagita. Nasing pangarod ni Nana Luleng. Ultimo po sa wano aso amay sarong ni tabalay na kapakanan na. Kurang nalampunan na ida. Agpakalaing gayam. Kunambet lan bak nang mata kundi tulong. Angam kaslan lasing po madagili sa nga ili na nanang. Nagisam damot iti limabas sa kichay. Di tay laam mo no agin sisingpet dalaeng. Agyaman kami na. Uray saan da kami akam kabagyan kat pinadagas na kami niti balayo. Awanan yaman na barok. Rumbang la tulungan dagitag kasapulan. Sana may sa tal daw kunada nga road. Nagsayat kayo, Nana. Aywan, awatan nyo na ito Isupay nga inayon nyo apaggatang iti abastuyo. Ay, sanan barok. Di kay masingsingiran. Nagadupay tay grocery ngayong batiyaw. Alan, Nana, awatan nyo kuman. Di kayag babain. Intun sumarong karak tumaren. Kita niya ti mabali na may tulong ko kada kayo. Tapno saan kayo nakakaasin o kas niya agtudo. Agtagtag gayam ti bubong yaw, Nana. Ay, wun nga rod Mamin apul latak nga maikat mo lata. Kansa na balik damot timba maitaya. Narwa makaon. Mano matatawa na nakasto ti balay ko ngay. Alangar, Nana, saan kami ngagbayag? Agyaman kami manan, iti panang pasangbayo kada kami. Mala, awan anyaman na, barok. Di ka la nagpanpanunutan, Loleng. Nagpasangbay ka iti di mo kapkapin ano kan amam mo. Kasanon no pinagaramidan da ka iti dakes. Sapay agmay may saka di tabalay mo. Ay nanasing po danto pay. Kita man, awan da ka sa napasamak kanyak. Katimbag ano nagbayad da mag. Nagbayad da nga rod. Jak kumakayat nga awatan ngam ipilit damay. Nagadupay ti imbati da groceries. Manungay matinyawat na. Mayaten ano nang yawat iti limagasaw.
Madlaw ngamin ako ripot dagijay kat. Tamailasin ko ti kuripot kan saan. Nakababain nga rod nga awatan tay trismel ayaw-awa da nga impilit damad. Ha? Trismel? Ay sus nagdakalan. Ay awan mapidot mo akas taagatan. Mabainak kumaamangawat nga impilit damad. Ay nagsayaatan. Naggalantimot gayam dagichay. Ay sayang. Ijay balay ko matinakiturugan da. Adda ko matrismel ko. Ne, apayan. Adda mo ti agsangput alan landok kas kada simento di tasango ti balay ni Loleng. Nagawid nga tatay anak nang agtrab-trabaho ijay syudad. Kat nalagip na nga ipatarima ang tabalay ta. Agam, kano ko na naabasit lati sweldo jay anak na. Kan adda pamilya jay anak na. Nagadupay ta anak na. Imposible. Nanang, umayang man. Ay, dyan na. Imbag ta imay ka. Umay ka kadi. Apay nanang. Sino nga ta tinagpabunag iti materyales di tabalay daluleng? Malagip yu jay nakiturog di tabalay da iday. Jay nga agasawa. Uwan. Isuda ka nung matigimatang kadagita. Anya? Nasingput gayam dagiti at tao nanang. Kunayo pa'y nga akyat bahay da. Ngambak nang damagayam. May sagayam nga arkitek jay lalaki. Kan ado tinigusyo da. Kunak ano mang limlimo dalaeng. Ngambak nang damagayam. Naggasat ni Nana Loling anya nanang. No amok laeng akat siyak kumatinang pasangbay kadakwada. Anya ngay nga rod. Sana bale. Tainton sumaruno amok ton. Ay, sayang at talaga. No siyak kumatinang pasangbay kadakwada. Di madama kuman ti pan nakatarimaan to'y balay ko. Ay, nagmayat matan, tinamay anda dito'y sigod abalay mo, Loleng. Basit lang, ngam nagpintas. Wen nga raud, isudalatan ti makakaamuan ang disenyo. Pagyamanak atasanan nga agtad-tad ti bubong ti balay may. Imbag ka pa'y, Loleng. Adda nang tulong kun ka. Ay, siyak kumamot. Ha? Ay, si kamot nga menti mo na ngay nasit ganda iday. Ngam pinapanaw mo mga min ida. Ngam kit day. San ko paspasukatan tinaitulong ko kadakwada. Nga magpilit damo nga min namang patarimaan dito'y balay. Iso binaybay akon Tiamok akat manglimlimo dalaeng. Ngam saan mo't gayam? Pudno gayam dya ibagbagada niya. Ano tumulong ka? Dakdakkel tupay ti sukat na. Wen pudno launay day ta maritese. Nay, sino nga tati tataulan ti aso? Ay kita man itatawa. Sino dagita? Kabarbaro matarupa. Agasawa nga tadagita. Tumalangkyaw damay. Kuminita da iti aglawlaw. Kaslalangada ti baknang. Amangan no da ito'y matantiguндaway ko ang matulungan. Tiyam mo siguro ni Loleng. Iso lang tagsuswerte. Gundaway ko matita. Asit gakman ita. Anya ka di ti masapul yo, sir, ma'am. Naimbag nga oras mo kapsap. Siya gayam ni Don Mauricio. Ket isumat ti asawa ni Senyora Esperanza. Naimbag nga oras mo kamsa. Kastamot ka na kayo. Don kan senyora mo dagitoy. Ay na, iso talakit din ti instrumento amang tulong kanyak. Bak nang kayam dagitoy. Sir, madam, apay anyat masapulyo, agbirbiro kayo kadi iti pagdagusan.
mabalin dito'y ayan ko. Libre laeng. Ha? What? Agberbirok kami nga ron iti pagdagusan may. Taray, namaliman kami. Di kampay nakadanon iti paparan may. Sapay maulawan to'y kadwak. Ay sus, sapay nagdakla na karnita kadwam, sir. Ang mga numahit stroke, nagpudot ngamin ti panawan. Santo pa'y la naka-face mask. Kasanungay ang makaangas no kasta. Talaga ang maulaw Apay, papanan nyo ako na sir. Agad adventure kami laeng. Kasta lang aminan tiliw-liwame nga agasawa. Enjoyan may tinabat-bati pa'y atawain ti panagbiag may. Ay na, imbag man. Kahit kasanaw, mabalin mi ti makinagos ni tabalayaw, kapsat. Ay uwan, mabalin, basta da kayo. Ay na, marikrik na akon. Daytoy at talagang tisimang bay aswerte kanya. Mangan kayo pa'y inlutuan kayo itinaimas at araon. Ay na, nagsaya atang. Libre ti pagdagusan, libre pa ti makan. Urala bumbumsog ti buksit ko dito'y balay mo, kapsat. Ay, wan kabsat. Awan kadwa maidtoy. Agmay-may saka. Tanang asawan dagiti anak ko. Adda iti adayo dyan may sa nga anak ko. Kat jemot may sa, inasawa mo lati taga dito. Kastaya. Ngam saan da ngagnana dito, itadakat nga ron bukod da na balay. Nanay, nagadumot ti appliances mo. Ngam tidaduma saan mat amaus-usar. Ngam brand nyo amin dagita. Kastaya. Ipagpabalay yung arudan. Da kayon ti makaam mo dita, tagi na naak mutin. At damutin inroar ko abaro nga ulas, kan pungan nga usaran nyo. Aywan kapsat, regalwan kay ti panyaw, imported a panyaw. Naggapo ijay Amerika. Dahito yaw. Nay, nagpintasan ti disenyo na asabsabong. Nabanglo pa'y day tata kalablaba. Ang utam ka day. Aywan, nagbanglo. Thank you, Nalangaron, inkaginanan kapsat. Pasensyakan ta, nadisturbo ka. Ay, ayos lang. Sige, atan makaturturog ako na. Imbag ta nakita ka dito istorya na. Adan samot sa nga ili ni nanang mo. Ha? Sa nga ili? Sino nana? Diyak amo kung nakano ka bagyan nyo dagi jay. Ni, awan mo't amo ka sa nga ili ni nanang. Nakidagos dan samot ijibalay ni nanang mo. At dapay pick up alugan na simbang put idi parbangon. Diyak ngamin makaturugan no alas 3 ti parbangon. Kat nakita kajay pick up alugan anapan ijay. Ha? Kastaya? Idi kwan na iturog kumanan. Kat idi nagringak. Awam matan tay lugan na nakaparaday di paraangan ni nanang mau. Anya? Nagawid siguro na dagijay sa nga ili na. Sinukon siguro day di alugan ida. Ay, sige, dumawasak man di tabalay ni nanang nana. Damagak man sino dagijay asa nga ili na. Nanang! Nang! Ay, aldaw mo't gaya man. Ay, naladawak ang nakaring. Nanang, ayan nyo! Umay kayo Ay, kaririin ko dyan Apay ay, bumangunak man laang Aywan, dagitay bisitak nga tangay. Nakariing dangatan. Nanang! Langipanan nyo ka dagiti appliances yun dito balay yung Nangikabilan nyo dyan nagina-avase yun. Kantay dakila TV yun. Nangipanan nyo. Ne, ayan dan ngay. Diyak mo't kinot ko ti dagitay. Ayan dagitay bisitak. Nakita Bisita?
Awa mo na sang putak dito'y balayo. Anya? Ha? Hawan mo tindag itay bagda dito eh. Ay, Don Mauricio! Senyora Esperanza! Ayan yo! No kasta? Anda sa nga iliyo, nanang? Wan, kat pinaturog ko ida dito'y balay. Taawan ka no pagturugan da. Di magas dalaang idikalman dito'y balay. Anya? Nagpaturog kayo iti saan yung amam mo? Wan talanga damot tibak nang. Anyat amok ngay, no iso damot ti makatulong kanyak. Kat papintasan damot to'y balay ko. No subalitan dati intulong ko kadakwada. Anya? Ngam ne, awan damutan. Kan, basta awak. Italaan naladawak anak kariing. For the first time anak ko. Ala, amangan mo't no daing paangot da kada kayo. Iso na mas titurog yo. Anya, ay, kastanga-tanga agpaisaw. Ha, ne, ayan tay imparabaw ko arilok di ta istante ngay. Ay awan mo taan. Ay sus, natakawan kayo na samot to, nanang. Sapay nagngina, Jay Relo. Tainted ni kasinsin ko day Jay from abroad. Agbalor ka no iti 15,000 pesos day Jay. Ay sus, ay, sige, likmutan tayo ti balayo. Kitaan tayo no anya pa dagiti mapukpukaw. Tayin tayo report iti barangay. Ay nahaawan mo't nga agpaiso tay nangina a flower base kon. Sapay ko nak nga ipatawid ko ken kaday Jay. Pakalaglag ipakday Jay iti panagabrod ko iti. Ken dagitay impausar ko a kabarbaro nga ulas kan pungan. Awan mo ten. Ay nagninamot laang dagi Jay. Saan asinsinan nga ulas anak ko. Ay kat inalada siguro amin na apakairanudan da. Ala, kitaan nyo kit dinuan niya pa'y ti daduma na pukaw. Tayin-tay ag-report iti barangay. Dagitay branded a plat-plato kantasta sa kaskadabaso. Awan mo't dito yan ako. Ala, inakukos dan sa amin na nakagawaan yun. Pati dagitay blender, rice cooker, kan juicer ang nagdadakkel. Awan mo't aminan. Nagngingi na dagi jay. Tadi kalidad ti brand na dagi jay. Ay sus, nag-aramid kayo, nanang. Nagpaturog kayo ngamin dito balayo, iti saan yung nga maam mo. Kanay baga ni Nana Loleng kanyak nga da kano nakita na pick up nga imay dito balay. Apay di yun narik na aya? Nay, tiyak mo't narik na anak ko. Ay, talaga siguro nga ron nga da paangot da kada kayo. Iso na imas titurog yo. Mas daawak nga rood ta narida makmet. Basit la karasakas no kwa kat makariing akatagos. O sige, intay nga rod ag-reportan, nanang. Maritisay, nadamag ko tinapasamakan ka. Amo ka, kat katawa am tiliklikod Loleng. Ay, saan mo tamaray? Masya nakitikang ka, ha? Amo ka. Gunggunam, kung kunam kanyak itinaknakam mo. Ha? Agam, adan tulat tamot atay nasingpot ang mapasangbay ko ijay balay ko. Nay, apay di ka pala nadidigra. Ada pala panggap mo nga umawat iti bisita saan mo nga mamaw. Sanak ang mapukawan itinamnama. Adan tulat tadumteng anasingpot amak nang ama sa nga ilik. Kat patsik ang matulungan daktumot. Naimbag nga orasyon, nana. Sa dino ka diti balay ti agnagan iti Loleng pilaryo. Agrupro pamut abak nang daytoy. Di alas. Kan nagpintas ti bagna. Nagdadakkel taritos na. Kan uray ti kwintas na. Balitok samot. Nana. Apay ni Loleng, madam. Adda ngamin papaitad na tulong kan kwa na. 200,000 pesos. Kat nalipatak mo di balayin. Imayak idin ngam nalipatak kon. Ay ikwa. Ay nabak nangan ni Loleng, ma'am. Iso adi yun ikan ititulong. Siya klaangan tan kita umato'y balay ko Saan na presentable?
ah? Naisom ka, ma'am. Kinapudno na. Mansyon ti balay ni Loleng. Agpinpensyon. Ado pa'y katilukan na. Nalawa ti dagana. Kas na aya? Alala, sumrek ka, ma'am. Dito'y unag ti pagsaritaan ta. Siya kung ti pangtidam iti tulungan niya. Mga anak man nga rod. Adda makan nana. Ay, adda, mabiit lang taigawan ka. Itay pa'y lamang manganday to'y. Hindi mo lamalmalpasan. Hinibos ng tilinutok nga adobot karne. Ma'am. Anya nga oras ka malpas amangan. Inton bigatan, Ayan nga'y tay ko nam nga itulong mo kanyak akwarta, ma'am. Dagitoy man, Hindi. Resibo mo dagita, ma'am. Lamutam amin dagita korta. Impamulmul mo mo't kanyak dagiti resibon. Apa yan? May kabakit. Ay, di na bakalan. Pangas, Ay, agyamanak. Naisublin ije mental day jaka nakak. No kasta, kanakam day chay Loleng. Wen, adda pangurangan na. Numabsog day jay, umuyong. Agkabil, mas daawak nga ron tay may dito'y lugar tayo. Apay nga muna dito yung ay. Umay da nga min ide, nga mapagbiit dalaang, no umay da iti inana. Kimaro ti kasasaad na, iso nga impanday jay mental. Ngam nakalibas ka no, iso nga may ditaw Anya, dandaninak pinatay day di akanakam. Kunakla no agpay so abak nang agbalamag kayam.